Huay bekaste baijal bairo sports articles and accessories distribution program khlaijakha. MLA Ronjit Debormani Phani rangbai. Pandawo nograi motom ungoi phaimanjak phaikya Montri Onimesh Deborma EM Robindra Deborma SDM DM Chandi Chandra Tei Khuai Junal Chairman Bishu Deborma Abono karibo Podobil RD Block ni video Joyakar nai tongde kubikok TV mangkliwo Onimesh Sarno Kuilana ni kakaham Tei hamjak mayaparo Tei aro phaimanjak phaikya Chini Khuai district ni DM SDM video Tei Chini Khuai JDC ni chairman Nokhobi kebang ma jara oro borom ganang jara phainai borok jotono no ani kakaham tei hamjak mayaparo Tai chini Ramchandra Ghat ni jotto phaimanjak phainai taku boko okara chakrano ani kakaham te khulumayapari ang kokisi no sanai chini borom ganang minister onek kok no saikelang kanor khana ang kini blaikano tongphogo tamnin kakai lukurogno tiniani MLA thanbai chini siklarano Omasuk mani kaham tinaro bagmaman bagai. Sengaja omane aguli pacakai dabar rangmaru Delhi tu pangjakai cintek 50% om mano. Aguli bagino cinkasi agensi no ribu Delhi o mani parikan nisibu naikah takuk sumon bertangkar bor naikah. Bawa kini no choice kai semua mani tukar. Orang si omas simia. Omoni loge tini chini agriculture department oro tongo khongba bedek ni bini bakhati bo tini oro swing machine silai machine khongba bakjaknai abo chini borom ganang minister bo yapare kalangnai norong thani development ni ko chini borom ganang minister saka angdor na kisa sawana o ek bochoro angdor ni bagai norgano songri mane yagulo angtamo khlaiman tha chini oro tinta State highway ang lama, kaisa kai ini bersara roton purtui ber thango, amu sente dan nohor ka sakti skuti ni. Tai kaisa yang nohor ka chini ramdoi leng bukhago arat tere puti ni. Tai kaisa ini ampura tu bajar beri subjunal amu nohor prai choi puti ni ubor. Omti kai kebang ma State PW di mo sam nohor ka. Chini borom ganang minister saka Ramchandra Ghat tui ni oba tui keribai khetor khlaimeya thanai budget ଅଧିବେশন ang বিধান সভাপতি saka কগুনার kanor khanaka abon pori inquiring kha usikango water resource department thangka gongresara isali tai murishara anoro main problem o tinta chikon nodi tongo chini gongresara ka jotoni kota ang onek kisus kok salaimani pore borok sakasar nengta wasa joraridi ang obo visit khaidinai sob somoy nagi je visit khaimani joto negative report mankani tongo kono dino positive ni report dia gongresara ni a dina ang samani pore saka gongresara a dina superintendent executive engineer tongo borno chief engineer saka gongresara no Swiss gate khainai bagi 20 koti taka ni DPR details project report samna ni bagi order dikha chini isali sarabai chini muri sarana boro visit khaimane pare aro ban khalinani jodi Swiss gate khainai aboni bagi borok charge tongnai ebong ang jora dikhakai ang 20 tarik pore me jora dinai aboni pore na konai mia governor na kasang chithi dikha ani amsani kebang mo samocha tongo ang governor 30 tarik malai na ni chithi dikha chini amsani kok sanani bagi Tebo tongthongmani kok hinggakai mo chini Rotanpur chini Baijal tar boro moidan o tinta school ni bagai anthane kagos likha officer kano kagos roka director office hite tinta we 127 koti taka ni building or nai oro omo simia o Baijal tribal department ni 50 ta ason ni or girls hostel ronai I kondor ni buskang mahal na di komo boys hostel tangjagai tongo tabu yamo girls hostel lungnai chini Baijalbari chini Ampura hospital ni boundary ungnai বিধানসভাতি সমান পরে বড় রেখাবো বাউন্ডারি খাইরি জায়গায় নাই
থেকে गोबां मा जों हामारिनि रामचंद्रघाटनि बागै आंनि बागै चेस्टाय दंबाय दाबो फाइ दङ जों 24 नि बिसिङाव जों मानमानानो चिनि रामचंद्रघाटनि हाइवे ना आं मतामति अनेक साइटआव गई पाइखा स्ट्रीट लाइट दिखा मिया थांका मिनिस्टारनि आरो थांका मिनिस्टार बे कक सालायै ताइ 50 टा सोलार लाइट जों मानखा अ 50 टा सोलार लाइट बो जों चिनि जाखाने का बांद्रा गुन्द्रा आरो बरिजनाय चिनि रामचंद्रघाट कायसा कटार ब्लक खालायनायनि बागै आं विधानसभा तिसाखा चिनि ताइ कायसा ब्लकनि बागै आरो इनक्वायरि फायका रामचंद्रघाट चिनि कायसा कटार ब्लक जों मानानै थांथंगो जोंहाबो कक साखा चिनि हवाय दैसाव गोबां मा बर'र नदीनि पार बाय थांगो नदी किनार बाय थांगो अबनो बां तिसाखा तिसामान परे ताबो आबो खालायनायनि बागै आं वाटार रिसोर्स डिपार्टमेन्टआव प्रेसार क्रिएट खालायथंगो अमतेके तिरुक खायो गोबां मा लामा मिया बां गुरिबो ओजे लामा ओजे चिनि बाजाराव संमोन होय तम ताबो लामां थानाय म ताबो पिस कतरमै थानाय पिसुमै थानाय म अंगोय एगा बेसार बासार गोबां मा लामा ताबो जत्तन हम थानाय आं निर्वाचननि समय नरन पग्रिमानि तंगो आनो 2 बছর जरायदि 2 बছरनि बिसिङानि रामचंद्रघाटनि लामानो आं स्राय के दिनाय अमते एके गोबां मा तेबो प्रोजेक्ट आनि साबमिट खायजाक दंगो तिरुक नरन नुगाने